Our next article, Samoa deserves clarity on the Prime Minister's health. Samoa Observer. It has been 4 weeks since Prime Minister Leiataua Leiataua Schmidt was admitted to hospital in New Zealand with no clear update on when he will return. The Deputy Prime Minister confirmed he remains under care and cannot stand on travel. While the Cabinet assures the public that the government is stable, the editorial argues that more transparency is needed about the Prime Minister's health, given the serious national issues at hand. Samoa is currently facing multiple challenges: unpaid hospital staff left patients without meals, inflation driving up prices of essentials, and public servants are feeling the effects of delayed budget decisions tied to past political turmoil. The editorial maintains that in such uncertain times, the public has a right to know whether their elected leader is capable of governing. Wishing him well does not preclude the need for accountability. Silence only fuels speculation. Galo faile observe. Ole mo kwa ki ngao roko si loa pa ole pule fa pule le bai mo kwa ngao wa fi mo ko wa ka ia le si me le mo kwa Ole pese tari eri belea. Unu tau au tuli vai tamai vai ole ai se me wa ngao kusinga melea a lenga faile press conference le sui parmia ya mo pola ya mo pola ngosa file press conference ko lupe il me lava le kas alu waku le pare mia sango aku il kulango lo yai ale fonga maka ka waku ko kere ka ko ya ma ole ko la ko waku la o fonga mo pare mia male man miskal vai fa fonga usila la se me ko manga oye Ei. Tu sei na o la to wala elefia la elefia o la utel to uma Samoa. Ai me se foi ai na o si la tu mai vai ngalia. Lea la observa ma ila to ie fa so mai tu la observa o si la tu mai kurupu lea e na to si la mai foli. To si la mai le talia. Fa pega foli ko ka mai. Ngasi. Ai si la Leiataua. Matua e se le whaafowina o le malosi. Ia. O le sunga la au le mali e toa. Ai ai ni tangata i le ata leo te tau aipi e tau ngase. O le lua la tu mai toa. Le la ua. Lo fatu le vio per consula. Consula. Kakama. Kakara piko sini ka mai. Kakara kua bo stupides. E fai ore mai e pia kauri i se lua le u. Pe ua komi. Ele ai, eu te o fai atu e mai. Le fionga ko sula. Ona o peye tau ma ngase nga. Ai le ai ele o malo si makara ngofo yang ale na mara ka man. Wa e piko sini nga healthy le vai mai palmia. El palmia piko sini nga healthy le vai. Piko Western Peters. Ia. Ko kusa Western Peters ma fonga nga mar consula. Ia. Mo kwa fa mai at palangi le ko me ko. Ala. E mantua le fia le bingola fa mitala. Tua le fia fa mai. Samoa deserves to know, or what le fa ngala me needs to know. La se deserves clarity on the Prime Minister's health. From who? Oi ko ke manga o ba kuai. Mo sa wa kulpa mia. E te loa. La tau su el fo ma ia parmia. Na o le ia la tau si vai so nisu. Le fo ma. A wa ke loa o fo ia sa o fo ma ia avec clarity. Ele fia claro. Eu foi com o cango le ao ba palmia ilo kwa manga. E ko fo nga me so. Le te fai atu. Ole o sion tulu observa malia ia o tau finangalo. Ie. O la ua manino Samoa. Ai pau o tau le fia manino. Pau o tau ia tau you refused. O me foi ko ke kola ulaua mai. Fa mai o fa fitauri le fia ngai mar malo. Saulola i o peile tutongi o me ale o manga fo ia o me na. O mea aia na le na ke vai kuka. Matu, wa uma na fo ia na fa fitau. Ka se ra so fo ia. Io, wa uma na fo ia. Matu langa malava. Ai o te loa.
I think wa misia ele ta ai wa misia ele ta le fionga pandemia. Yes, awful. No, I'm sure. Wa kaulingi la ko news ngo ngasi ngasi umile. Anyway, maybe Hanna, what do you think? Maybe, but what a stupid way to show how you miss them. Ewa mana tua mai foi. Yes, ola le ai mana tua mai foi wa misi le vai nga. Le tamo mo e yuta ile. Ia man kona le ko yu kan mo ka Samoa nga le o par mi ro ye. Wa misi le hoi tai Yesu e mani nai atiko. Ia nga. O le mela le wa tupu. Le wa na o le tusi. Kero wa paso ya ko lupe mulpo. Pero esa. Ya ko apini sa mo ko lupe mo po mo fa o mai. Kero la mela wa tupu. Kero deep inside lo for my I think we rather go to Lauli. Awa nga ko ver. Ku sa ya ko lupe ma ngalosa. O langi la ko fisiri parkalafa. Ai nga le lua upupe lua lenga kali ma ye ko rupe ma ai pi le ai wa misia la ngo ole fionga el palmia e tali fo ile details ma fo nga le e isi kai me ki nga le fia ma ye yo palmia ia ai fa alo ma tu ai wa ke yo ku ya ngarusa e be vela kali ngarusa pa me ngarusa pa se fi se ka ka si so fo ia eu sou como foi uma social media a família garosa mãe ele a mãe de social media me faz ele faz maror ngi ele vai tá do inga ele fia lá ele vai nga ye karinga io ele fia que lo kadi sa oya kadi la ko ingo Trump nengo ko ngo share mai runga ngafi la nga so mai ko maro mai. Well, APC, no, I'm not going to answer any question from APC. E fa fetai la, o le tau tele iyo o toa i ngā tūlanga na. O le, e wala ngā kuila e panga, ngā pasi, mangkora observa fo ile ngā pinge e kuila e pa. E ngā. O misia ia si o kausongar ngā, ai si o tausongar na tustala ile observa. Si o tei la e wai wasili aku la walu la fo mengi mai nga ruenga fa vai kaimi antalo fa se usa ya wengi Wayne ola ukaset ola tamor matua ai sa tu stala la observa le te popo fo wa fo ile le amatang kaiminga la public enemy number 1 na kuila e pala observe man tu ala ka ko ngwale le ku ia ku ku e pa visili fa mai ku le pa oi observa o tau le fai tala le ia uma no fa tu lo si uso vai si le lo walu ngadwenga fa ia vai la ngor tama tamai ia la uma warunga ngadwenga fa vai temia la o si dia tu le fa nga rona to mai le naina nai lo le mele se manu te vai tunga fa le kongu mai fo ia ia ngam ka poro maro si par mi ia na al to mata upu observer ia tongi tu apa ma lo si ale fionga le lipa le mia ya me se fo ile mato mafutanga nei se fa kura ukala le se mako mafuka kasi fo le te nga vai o mako fo yo Samoa ia se mako mafuka mako ia o ia kama iva ya sori ale la ko fio ki mai fa ngai mo polo mo ko lupe e lava mo ko nga pinginga o ko nga ai si malo lo lele se mato mafuta fo mato o le malo lo tu langa o le healing process o le vai ana tu mai fa nga tana tu la ilunga ono la na to la lole tapu vai io ko si le fia so ele mo fa ilanga ku ilunga ngai ko ki si le fia o le fionga le pale miele o se tanga fo itino iti e fai ke nga kala le tu la ima put pressure ma fai le ve ile vai ngane na toto e fa le tot ya ai afa pe le kari kongwa o la fo tuanga ya o ele te tusia tala ya alu nga ngaulo vai na e alu la le ai ele umana kala vai e nga sao o ele e te tau tofo tu nga me ya alu la se nga ngaulo vai na e alu le te ta oto ya ta oto lo vai fasima nga e fo le fai mai sau kala pe fia le umi le ai ngofo o pe fe lo vionga li par mia na ni nai vai aso au te lo o e koru famasi nga ke vidi ma ye ke le fai nga ruenga ya
o le tali la le na. Yep. And